kubor baman kesngi awan lam shipi da unang yalam ni Sorkar pelut penset ko dari pau pelut uyarap ni ginong red in different sector, in different stream. Now ginong red yo man dipligo dap yo man dipligo biang yo kru biang yo lei kran lo esop sidi kam pigo boro. Beperkan yo usuk yo binong. Si pau la kendela ko te pigo kawan ginong red yo boro mana ya. Entah bosok. Dahil susan spa ni kau fokus sa po cikajar ni ngeten. Upliu nung rem to usuk tu lihat. Prak ndilak to pigo. UPR DMK. Emu nung rem gasap kang gotelen tam tip sembe jur mioi. Launch ka famar ko focus plus. Emen ginin gorak emen ginin gilevel go pa usek business kapten go bo salon go bo gyms go bo restaurant usek petition dini launch ka CMN wit. Ito ito, emen kita jay kita pa kita man ni bo yo man ka sarkar man kasi walong announce kim to mega. Wakwai we video rito yo spread be in the fields of war in the established as a weekend. So this is a award we are giving from underneath RTPC to the farmer who got the award recently from banyo iki kubor baman kesngi sumha ban subscribe ka channel unang yalam news. Kublai shibu